Gwiqiqi zajika izinto emkipitweni. Kade kumnandi simuva ini ndawonye mina nomfana. Siyathandana phela. Umfana waze waguqa phansi ngedolo wangifaka iringi wangithembisa umshado. Ngithe nje ngaphosta lezo ithombe zomshado zokuthembiswa komshado. Nansi intombazane on social media isikhuluma ukuthi thina sikhulelwe ngalana abanye baya propose. Ake umfana angitshela ukuthi I can explain ngaze ngamcela ukuthi umfana ngicela akathi nje ukumove out mhlawumbe ahamba ehotela noma ekhaya kubo noma ekuphi sibone ukuthi into lesiphuma kanjani kuyona. Ngicela ukuntshela ukuthi umgowo engawugowa ngagowa mina. Uyabona ku social media abantu bayasho wena wocabanga ukuthi mabe uzokipita wocabanga ukuthi wenzani. Abafana laba kibafana kibashimani. Abanye bayangizwela abanye bayahleka abanye bayahlekisa ngami. Abanye bayamthuka lo mfana. Ake umngani wami avelane angene kwi-live ediniwe uchomi yami athi kahle bantu ningama hypocrites nibhizi nithukana nomngani nithuka umngani ukuthi wecabanga usuwenzana ezokipita nendoda nithuli nithini ngalo yageli loya ophahlaze ubudlelwano obuhle kanje i-relationship enhle kanje nithuli nithini because labantu laba bayathandana bahlezi benza ama-vlog ndawonye. Sukuthi abantu baqaleke bayingeneleleke intombazane bayingenelele in such a way that yaze yenza ivideo izochaza ukuthi cha lalelani la mina angihlaphazanga budlelwane angenzanga lutho mina into engiyishilo ngithe thina sikhulelwe la abanye baya propose angisho ukuthi ngikhuleliswe ubani inina nje exaggerate ngoba na unithanda indaba into eyenzeka mina nomfana lo sahlangana ngelinye ilanga sasisehotela ihotela eline prestigious abhanga phakathi ibhayi egwili ngihamba namanye ama-BE engihlangane nawo khona la ngaphakathi lama BE nabeloku nje eletha ama-champagne elandelana etafuleni lami bengithengela bethumela uwaiter bafethu ngwaphuzeke vele ngangingekho mnandi kahle emalini nami ngangiyiphumele ngedwa nje ngithi ngizoyibusisa. Ayike ama-bless lokho ethumela ama-champagne ke etafuleni lami ethumela ama-champagne kwasuka lapho bathumela esinye isiphuzo nje bathi bafuna ukuthosta nami bathumela iglasi leHennessy shukuthi ke mina kwakhona umfana engihleli ngiyi-opposite naye lo mfana lo kuchaza intombazane njalo le ntombazane ekuthiwa ebhali statement lo mfana lona wehleli opposite nami ngimbone lokhu nje bemlethela iHennessy kwathi mekufika i-toast yami mina ngangafuna ukuhlanganisa usade ngiphuza ama-champagne sengizothosta manje ngale Hennessy ngayisa kulo mfana mina le toast yeHennessy le Hennessy le ifike no waiter mina ngayisa kulo mfana ngenze ngathi nje sengithostile kulabantu ngayisa kulo mfana because nabeke lokho order ama-Hennessy benga odanga ibhodlela bekufika nje kufika sekuyishort etheliwe. Ayike ngicela ukuntshela ukuthi umfana wabantu ayiphuze umfana wabantu lo mfana ngiyambona indlela asedakwe ngayo ovelane nje wadakwa waphela ngabona ukuthi demedi labantu le toast lena bebeyilethele mina because umfana nje kade engadakiwe nje shaya kancane qhabula kahle into zakhe bavelane nje bamlethela leya Hennessy umfana wabantu wabuthwa phansi. Ngathola indlela yokuthi mina ngibaleke ngokuthi ngichagele umfana ngibalekele lama-blesser because lama-blesser nje beseze angilethela ngisho nokuthi ase-room number bani mebeqeda la sizophuma siye-room number bani bathi khona basamlindile usaye kwi-meeting. Ayike mina kuma-blesser ngahamba ngayakubona ngathi hayi ngicela ukuthi ngisize umngani wami lona ngimsize ngimkhiphe uthi angimkhipha akasakwazi ukuhamba and then ngiyabuya ngizalana khona sizohamba siyolalani as soon as seniqeda nge-meeting yenu. Athi ama-bless ayikhululeka ama-bounce ethi azomphelezela lo mfana sufuna ukuhamba nabafana ngithi mina no angeke abe comfortable ngiyabuya noma nina ningangiphelezela ningiphelezele nama-bounce ake mangabe ukuthi aningithembi ukuthi ngizobuya.
Ake ngihambeke nomfana, umfana ngifike erumini lakhe leli abhukhe kulona, ngifike ngisale sengilala embedeni naye umfana because ngangisaba ukuphuma. Amabhouncer ngawashiya lapha ngaphandle, ngavelane ngakhiya isikhiye, ngafaka ama-earphones. Abengeke anokhe-ke nokho ungonoko phela isehhotela laphayana oze kuthiwa ayaphazamisa amanye ama-guest. Ngavela nje ngalala eceleni komfana, salala sinjalo. Umfana walala egqoke iy'ngubo, kulala egqoke icathulo, ngafaka ama-earphones ami ngalala. Mesivuka ekuseni umfana uvuka ushocked, uyayibuza ukuthi ufike kanjani la. Angisafuna ukuchazela umfana istory sokuthi mina ngikuphi idrink kanti idrink le ispikewe. Ngimtshela umfana ukuthi hayi anama ngazi sifika kanjani, ngiyakhumbula siphuza sobabili sesidakwe kakhulu. Umfana thina nje akakhumbula akazi nokuthi ufike kanjani la. Ngithi nami maybe sesidakwe kakhulu angazi ngifike kanjani. Ake ngihambe nomfana naye ahambe. Iphelele kanjalo ke indaba yethu. Mina ukuthi sikhulelwe lana abanye baya-propose, mina nje it was just a saying yokuthi abanye abantu besifazane bayathandwa la ngaphandle. We understand. Thina abanye we go through a lot, abafana basilahle. Abantu besifazane bayathandwa la ngaphandle because mina I am pregnant right now. Ngi 3 months pregnant. Kodwa umuntu ongikhulelisile usengilahlile already. Ake bamngenelele ugela ukuthi bekangasho ngani, bekumele achaze the time ngitrenda, mina ngitrenda bed. Akabona ukuthi sengiphule ubudlelwano babantu. Bheka manje ugeli usenza icontent yokugowa, manje akasenza icontent yokuthi ukumuva in nendoda yami because bekenza icontent yokumuva in nendoda yami. Abuye kumuntu wami sesizokhuluma ke manje, ayikuthi sizomuva in together. Sizokhuluma, sizoxoxisana. Asho kumuntu wami ukuthi uyaxolisa ukuthi isigameko lesesenzakala kwakumele ukuthi angitshele ngaso because ekubeni mangabe kuukuthi wangitshela ngabe siyazi sonke, ngabe ngiyazi, ngaba sifika kule stage sokuthi sisixabane kanjena. Kwakumele ngabe ungitshenile ngaso immediately mesiqeda ukwenzakala lesigameko. Asho futhi umuntu wami ukuthi akumphathanga kahle uhlukana nami, kumhlukumezile emoyeni, bekubhlungu, bekagowa kakhulu. Asho ukuthi uyi-understand ukuthi sekukuningi okwenzakalile, kuningi okushiwa abantu, nomoya wami nawo ulimele, kodwa ucela ukuthi sibuyelane because into ade sixabanisile sekuphumile ukuthi ayikho. Angizange ngachitha, ayikho lonto leyo, akwenzakalanga lutho. Uyacela ukuthi sibuyelane. Ngimtshela-ke nami ukuthi Nkosi yami, before sibuyelane kumele ngikutshele iqiniso ukuthi kwenzakalani mangabe uhambile la. Wafika umngani wami lo oyigay, umlu, sahlala ezongiduduza, sathenga utshwala, saphuza sadakwa. Mina ngahamba ngayolala, wasala umlu yena waphuza impela nje, angimazi walala ngasikhasini. Mangabe sivuka ekseni, ngivuka phansi kunamajazi omkhonyana avuliwe nje, kuvula amajazi omkhonyana aphansi mangabe sivuka ekseni. Angi-understand ukuthi why kunamajazi omkhonyana, abekasebenza kwenzakaleni. Mangabe ngimbuza umluna athi yena akazi naye bekadakiwe, naye ayamthusa amajazi omkhonyana njengoba uyabona phansi. Kodwa okusalayo ucela ukuthi mangabe kuukuthi khona okwenzakalile, ngi-understand ukuthi yena u-straight, bekuyiphutha nje, yena uthanda amadoda akawathandi amantombazane. Mina ngiyakhumbula ngiyolala, ngiyazi sakwenzakalanga lutho, ngiyakhumbula ngiyolala. So kodwa nje ngisakutshela ukuthi kunesimo esinjengaleso wazi sibe clean. Umuntu wamathi hayibo phela mekuthiwa wena ngiyakwazi awudakwa kakhulu ubuzozwa nje, ayikho nje into enjengaleyo. Futhi nami ngisho ukuthi ayikho into eyenzeka, kodwa nje sabona kunamakhondom phansi, kodwa ngiyazi ayikho into eyenzakalile. Angazi ukuthi umlube kawenza namakhondom ebusuku, angi-understand ukuthi bekenzakalani ngamakhondom. Ayike umuntu wami sivumelaneke ukuthi hayi uzohamba yopakisha imithwalo yakhe abuye. Ake futhi bafethu umuntu wami abuye Zimporome, kube mnandi othandweni lethu. Kwiqiqi senginezimpawu zokukhulelwa mangabe ngenza i-pregnancy test. Ingikhomba nje ukuthi ngimithele ingane igcwele isisu, ngimapaqazi, ngimithi kahle. And iy'nsuku lezi engimithe ngazo zingitshengisa ama-weeks, angitshengisa ngalesiya sikhathi lesiyana.
umuntu wami engekho esahambile ngalozo insuku mangabe ngithi ngiyacalculate according to ama-weeks abhalwe la ku-pregnancy test. Angena kamanzi endlini aze ageleza. Ubuke enkulu-ke impi phakathi kwami nomuntu wami-ke manje. Ubuke isigaxa sempi umuntu wami asho ukuthi ufuna ukucalculate ama-weeks ufuna ukucalculate ukuthi ngi-pregnant for how long. Ayimangabe calculator manje sebala ney'nsuku zami zoku-ovulate i-date nje ivelana isikhombe ngalesa sikhathi umuntu wami engekho ngaso. Hayibo mina angenzanga lutho nomluna umuntu wami ngicela ukuntshela ukuthi umuntu wami acasuke aphume. Angishiye lapha endlini acasuke aphume. Mangabe ebuya izinto sezumdonsiswano la endlini sekunzima. Udokotela mengabe sithi sicela i-advice udokotela abuze usugayi wahamba nini. The time ugayi ahamba sasikade senza inkonzo yekamero ngalelo langa. Udokotela asho ukuthi it's either ngakhonseva ngalelo langa noma ngakhonseva during isikhathi somngani. In between, it's between the two guys ukuthi ngikhulelele the two guys. Because mina ngiyazi ukuthi angenzanga lutho nalo guy kodwa nje kube nalolu valo ukuthi kodwa phela savuka amajazi omkhonyane ephansi enwetshiwe nje kodwa angasetshenziswa. Kungenzeka ukuthi ngadakwa ngenza izinto nomngane wami ngingabonanga. Because bandla angifuna uqamba ngangibudlile ngangibugxushile because I was hurting ngangibugxushile utshwala ngangiphuzile but why ngingakhumbuli lutho mangase kwenzeka ukuthi ingane le ingane kamngani. Kube noqhekeko ke endlini umuntu wamasho ukuthi angeke azangishiye uzolinda kuze kuzalwe ingane because what if ingane yakhe yena usengishiyile ecabanga ukuthi ingane yomngane uzolinda kuze ingane kuzalwe ingane. But umuntu wami useyabanda la endlini bafethu. Umuntu usebanda qa la endlini. Usenokuhamba amahora angazi noma umuntu wami useyajola or sewenzakalani usenokungakhulumi kahle unokungiphelela umoya sometimes mangabe ekhuluma. You understand umuntu oshesha acike kuwena mangabe ekhuluma. Sekunaleso simo lesi esithi asifane naleso. Kusondeleke usuku lokuzalwa i-birthday yamlu umluna ke lomngane wami lona oyigay. Ake mabe kusondela i-birthday yamluna ke i-boyfriend kaMlu ivelane imposte ku social media. Imposte ngalesikhathi edakwe kakhulu uMlu nami ngiyabonakala ngilele lapha eceleni kwakhe enweba amajazi omkhwenyane enweba ijazi lomkhwenyane athi mhlazane ngakubona ngizokwenza nje ngizoyidonsa mase ngiyayitanqaza alilahle phansi ijazi lomkhwenyane akhiphe elinye esikhwameni athi ngizoyidonsa ngiyitanqaze aloke lahla phansi amajazi omkhwenyane mina ngilele ngithe dundula and futhi kuloyo video uze azumeke ekwivideo umnganami uMlu azumeke kwivideo iboyfriend iyahleka iloku ihlekile ithi Mlu usulele kuyahlekisa nje it's a funny video ethi happy birthday to ubambo lwami. Kucaceke phakathi kwami nendoda ukuthi lento ebengicabanga ukuthi iyenzakala ayenzakalanga shothi nje uMlu weyidakelo ekhulumela neboyfriend yakhe yikho ethi yena akasakhumbula uMlu. Ayike shukuthi ke umuntu wami ke azame ke manje ukuthi useyaxolisa yabona ukuthi angidoubt eqaleni ngalento lengangisho axolise kodwa uyambona ukuthi isikhona indlela engathi khona indlela evuthiwe indlela yokuphuma you understand uyaunderstand nje ukuthi hayi isikhona into eyenzakalayo. Ikhona into eyenzakalayo ngamuzwa ekhuluma nocingo mumuzwa ekhuluma nocingo asho ukuthi hayibo into yethu phela it was not serious mina sengi-right nomuntu wami ngimuzwa ukhuluma nocingo uyitshela ukuthi mina ungigcine ngigeza kanti mina sengiqedile. Ukhuluma nocingo ukhuluma ungaphandle kwekamera lethu kuba khona ikamera kanti mina sengiyamuzwa sengiqedile ukugeza ngiyamuzwa nje ukhuluma nocingo uyasho into ezibekho serious sengilungisa izinto nomuntu wami. Ngangajabulile bafethu kodwa ngi-understand nami ukuthi wawungafila kanjani kuthiwa umuntu wakho ulale nomngane wakhe ne-best friend yakhe wakhulelwa i-best friend yakhe. At least uzamile wabekezela wa-sticker around you understand for sure bekayokhipha i-stress le. Ngibe u-girlfriend o-understandayo ne-understanding enkulu ukuthi indoda yami bingaphansi kwengcindezi. Mina ingcindezi bekade ngeke ngize ngiyimele bengeke ngihlale nomuntu engisuspecta ukuthi ukhuleliswe omunye umuntu endlini.
cha ikwazile ukubekezela indoda yami ngiyi-uploade nje ukuthi ikwazile ukubekezela. Sihambe-ke isikhathi kuze kufike isikhathi la sekumele ngitete khona, kufika isikhathi sokuyoteta. Ngicela ukunitshela ukuthi mengiteta onesi bengilethela ingane. Bangilethela ingane eyi-India. Ayibo, mina bafethu angi-understand ingane eyi-India kanjani, ngixolise ngithi phambana ingane. Bathi cha sisi ingane yakho le ingane ezalwe wena. Ngicela ukunitshela indoda idinwe ikhahlela iy'cabha ithi kanti uphinde uchitha namadoda namaNdiya unjalo indoda idinwe ikhahlela iy'cabha igeleqela indoda. Ngicela ukunitshela ukuthi yangishiya kanjalo esibhedlela yahamba yopakisha iy'mpahla zayo endlini yahamba indoda yangishiya kanjalo indoda yahamba. Ngilisuse kuthuthuva esibhedlela ngithi mina akusiyo ingane yami le, akusiyona ingane yami le ningilethele yona nididekile. Ngalisusa uthuthuva in such a way that kwaze kwenziwa ama-DNA. Ngimtshele ngathi mina usungaze ungilahle ngasi bephambanisa ingane ngephutha ngisa-request ama-DNA. Umphathi wesibhedlela usuggest ukuthi kwenziwe ama-DNA. Buya uzongisupporta sithole ingane yethu. Buya uzongisupporta sithole ingane yethu. Wena kwaba ney'nkinga ey'ncane uyadikile uyangilahla ungishiye ngisey'nkingeni. Kumele ngabe uyindoda unami la uzolwa nami. Ngangena kwi-live ngathi bakwethu le ndoda esibhedlela ngiphambanisela ingane bangididisela ingane bangilethela ingane yeNdiya. Indoda ingishiya kanjalo iyazi ukuthi mina ngizale nge-operation kumele ngabe ilana izolwa ilwela ukuthi sithole ingane yethu correct back. Yona iyalwa iyangishiya ithi mina shuthi ngachisa namaNdiya. Yaka ngibona neNdiya ngachisa neNdiya la kabani mina. Ake indoda kibuye isibona ama-live wami nabantu be-advise ukuthi hayi man thola i-DNA test iqala. Thola i-DNA test uthole ukuthi iqiniso ukuthi ingane yakhe lena athi ingane yakhe leNdiya leli noma kusilona ingane yakhe iNdiya. Akenze i-DNA test kuze kubonakala ukuthi ingane yakhe leNdiya noma kuphambane ingane. Ayingempela i-DNA indoda isibuyileke nayo ibhizi nayo ilwa nodokotela lesibhedlela iyalwisa kufuna lama-footage ini asemaphasejini kuyoswitchwa ingane iswitchiwe. I-DNA ivelana ithi nje 100% uma wakhe lo i-DNA ithi nje uma wakhe. Ayindoda ithi bye isikhebeleshe ndini. Bye isikhebeleshe. Hey ayikhebelesha amantombazana amahle, ayikhebelesha amantombazana sebhazi SA. Indoda ingithuke ithi yona nje amantombazana le Blue Bay igcwele ikhathele ngiyona, ikhathele le ikhebelesha zase Blue Bay. Yabona le ngane yeNdiya ngivelane ngingakholwa ngenze ekhaya bangi-advise ukuthi hayi enza ama-DNA nangaphandle vele lana bazothi ingane eyakho because isibhedlela sizozama ukuthi siyi-protecte sona. Ngihambe-ke bakwethu ngiye kubantu aba-independent or ama-external ngenza ama-external awu-3 angazani. Wonke nje ama-external afike nje angitshele ngo-100% ukuthi ngumama wale ngane. Cheers Maria mama ngithi ngiyabuka bandla izandla zakho zakhona izandla zami lezi ney'nyawo zakhona iy'nyawo zami lezi iy'ndebe zale ngane iy'ndebe zami lezi kanjani kwenzakala kanjani mhlawumbe ngiyiNdiya mhlawumbe ekhaya sinomlando weNdiya ngizama ukuphanda kuthola nje cha ekhaya nje akaze nje kube khona iNdiya. Sengizama ukubuya ukuthi ngangihlangana phi namaNdiya mhlawumbe la ngidaka lazenzela lasathi isithelo kumina cha kucace nje for the past 9 months angikaze ngibe neNdiya in one space angikaze. Cheers Maria naku ngizaliswe umoya ongcwele njengoJosepha Nkosi yami njengoMaria noJosepha iyenzeka yini loyo nto iyenzeka yini bafethi isenzeka noma yagcina eBhayibhelini lonto leyo. Shukuthi umfana ke abuyele ekhaya kubo eGayiza umfana abuyele eGayiza athi ngiyabona lona because mina noma mfana besesazana ke besike sikhulume kathi ngikhulelwe athi ngiyabona uma mfana bayangibiza umakoti wami yabona nomakoti wakho kanti umithiswe yiNdiya uzala ingane yeNdiya. Umama kamfana angifonele athi ucela ngimsendele isithombe sengane. Ngibe banqika ukuthi what if sebefuna ukungithakatha manje ngoba naku mina mhlawumbe bacabanga ukuthi ngibhedela ingane yabo sebefuna ukungithakatha. So mama ayisenda mntana mkhululeke send isithombe ngimsendeleke athi ngifuna ukubona ukuthi le ngane nje obiphika ingane ungathosa ingane yale ekhaya leyo. Ayi ngimsendele ngempela
umama athi phela uJotamu nje eyihlalele uJotamu eyihlalele. Sekubuza umfana-ke, mama ubani uJotamu? Athi phela mntana lekhathi nalekhathi nabo ubugazi boNdiya ukuthi busekudeni igazi lomNdiya. Kuke kwenzeka komunye nje wazala iNdiya kanje naye elidonsa kwigazi lethu uJotamu lolo Ndiya ukuthi phela la sheshe lashona-ke kodwa nje uJotamu le eyihlalele la sheshe lashona uJotamu nje le eyihlalele thina lekhasi nalo igazi lomNdiya ukuthi lisekudeni kakhulu. Sho ukuthi mntana amajinzi omNdiya-ke uyayibona nawe inwele zakho mntana uthi ayisiwuqayinga njengazabanye abantu zilele ziyibrush ingoba nje sinegazi lomNdiya lekhaya ukuthi phela sabantu abamnyama akusabonakali because iNdiya lalisekudeni le akusabonakali kodwa nje sinalo igazi leNdiya ukuthi sibiza isiZulu igama lesintu and lelo Ndiya lalingashadanga nomama so lingashadanga nomuntu walekhaya lo muntu wafike wafaka igazi lomNdiya so that's why singabizanga isibongo sakhona nje kuyinto sesiyikhohliwe ekudeni kodwa lona igazi lomNdiya likhona la kuthina. Nangu umuntu useyabuya ufuna sibuyelane. Mina shema andizi indlela reacte ngayo mangabe sineyinkinga andizi bakwethu angisakwazi shem. Ngamane kuthiwa nje siya cooperate but angiboni singisangabuyelana mina no ex. So nje wena umina ungabuyelana no ex noma nje uzothi nje ngizoqhubeka ngibe proud mother of one or ungenze njani? Family ngicela ukusibeka lapho ke istory sethu okwanamhlanje ayilalibonene etorini ezilandelayo.